senzeka uyabona ukuthi ngokwembili yami ngiyabona ukuthi I cannot satisfy angikwazi ukuthi ngiyenze lento angikwazi ukuyifaka ekhanda lami ukuthi ngiqhubeke nalento le but uyabuka bona ukuthi into iyaxabanisa umuntu noNkulunkulu wakuyindaba yawo vele intando so useya-align ukuthi manje noma ngathiwa vele mina ngizizwa ukuthi ngizizwa kanjani le ndaba lena ang-align ukuthi but it's not my will but your will oh Father yayeze lento le ukhombisa ukuthi uJesu wazalwane bami understood into iyaxabanisa uNkulunkulu nomuntu wasekuqaleni ukuthi into iyaxabanisa umuntu noNkulunkulu wasekuqaleni was the thing of the will bazalwane bami kwakuyindaba yentando kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wamnika umuntu izintando zambili wamnika intando yakhe wasemnika intando yomhlaba but umuntu ventured for intando yomhlaba instead of ukuthi afune intando kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu laphana uthi ubanika knowledge of good and evil ubanika tree of the knowledge of good and evil uyabona into yini leya isemende yabazalwane bami wazi ukuhlukanisa izinto ezi-right nezinto ezi-wrong but uNkulunkulu wabenzela ngabomi wababekela esemhlabeni waphinde wababekela futhi ewuyena esezulwini ngoba bazalwane bami mesidisele izinto kumele sizidisele ngomoya singasidiseli ngokwamehlo u-Eva bazalwane bami akabonanga ukufa esihlahleni ngoba wabuka ngamehlo wabona wafanisa isihlahla nezinye izihlahla ezikhona emdiwayo lengishiso ukuthi ngoba vele lo uyafana lo wabuka ukufa esikubonayo kanokuthola isihlahla lesi so singadla but ukhombisa ukuthi bazalwane bami i-counsel abafuneke bayilandele noma i-will noma i-discernment abafuneke bahambe ngawo uNkulunkulu still noma esefika usathane emtshela ukuthi ayikho kwakumele babuyele back to uNkulunkulu bayamtshela ukuthi uNkulunkulu naku sizwe indaba ewukuza usitshele ukuthi ume kuphi nale ndaba le uyabo hayi indaba ukuthi umuntu afike azibone abone ukuthi kuhle ngoba ngakuhle phambi kwamehlo akho bathi khona ukufa phakathi amen